Darathi wacha gokaigua ni atira andu athi ni agugutiria mundu wa thi ri ndio no arithi uguo agutiria na ugaikara uguo ugetwa handu ugabanga nginya MC ya igongona wacha gokaigua ene igongona ni maragire ndege na hiyo uretikirite on goodwill urahetwo down payment kana ukaigua igongona ni riratirire riu kande no ri thiini wa situation teyo yetwa Karaika Karaika ri ti mukenu ni undu wa muhiki uria arari na azimio na kuanza na kufunga ndoa naye naye na matanya yes Karaika ri ni akwetwo na muhiki ucio wetwo Jemima yo ne Jemima ino makimeta Jemima ni undu wa swag na makoto me friends Jemima for quite a while miaka 3 iyo ti menini miaka 3 ti matuko manini we menini yariri ya ugecia ni kudate urade yes ugeciria ugeciria leo Karaika ri ara surprise ro WhatsApp ni Jemima atomeirwo kadi ya pre-wedding yes na tiwe urakikania tiwe we we so and so uraikania cordially invite you our loyal friend Karaika ri well he's a soft spoken guy ona ndu gicagine makio kwe monoku ani mundu ukiruta o kawira ti mundu we maundu maingi ni mutu wa bidii no ri ndomererie no ri ni arambire kuhumuka kihonoko arabara gitirania akora Jemima ucio physically ndenda ujithia tiriri no miaka 3 abotiga konjera kumio no abotiga no rojo no tutire fellowship miaka 3 twi nawe ucokere ondige uthi nongi mwitura mwati haki Karashi na Jemima onanga tu we naonanga nikaa we ni brother yangu brother ndo yasa gapi nini deka maua nyuni ndio tiana nigro na wewe akivile tumezoeana haki share haki mimi best David thank you for your friendship ana nimeweka kwa committee ya do nonsense nitoe kwa hiyo committee na unitoe na unikome kiume na gari usukume nikiru ni anyobare mwe sina nilipika tu kama best ya sagapi oje no best wano oragira manyu eleko kuona akwa ni best Jemima kama napana Karashi sina niokoleaga tusema best uokolea na hali ya kioke umambe niende bengi nangeaje wosensi maundu rienda utwalile Malindi ndio namuoka muri 3 nongua nginya mongo na makwenyu Karaika niwe kaide nginya kwa nginya mosie futu araga nginya mwina batuko na function home okadu araga nginya mamu anyu ni ajoy ucoka ujebuje kunde murato maku what's wrong with you akamasi hata maadhi anakuanga tu nikawe ni sani yake yes I am supposed to be son in law lakini Karashi tuseme tu kweli hata hujawahi niambia ati unanitakanga ama kitu kama hiyo vitu ikina si ya kuambiwa wewe kile mwana we ginya gioka kwa njuka na anyamekwa uchoke uge best wasangapi actually umudo yo ikiozi ndio rugami Karashi wacha kukasirika no Jemima ujaniambia ati unanilava ama kitu kama hiyo wananga tu ni ka brother yangu we na Kamal mko tu sema haki no tie kuhudira kigo ke brother be brother ni moro wanyu kwa nie